really on a daily basis IGP na akora mromochi omuliejo ya Museveni ne because president Museveni ati yasiba naja kusiba hano muri mbara omuliebyo IGP naja kusiba na mugoraki really you see it's petty debate no baba jitwa petty muno kusanga ngo uri no gira ngo IGP na akora president IGP emirimo yene mbanywa iri mu constitution kandi really kugira ngo nakora umuntu okay ata ba IGP kuruga kara bataha bakano bakora and second umuntu kuba bari commander in chief kanwa kwa appointing no kwa KPIs no kwa key performance indicators no kumanya biwakora ebyo byose bikora ibitakozera so ningira ngo nikiba kigwire kwata debate mugajigarra hanze muno ngo nakora umuntu nasibo mu rutoke rwesi nasibo mu musirwe no that's kandi umuntu w'imyaka nkaga byakagaba kugira ngo we nakora umuntu takora ihanga riyari nari abarigireho ngageno gatumba amalaje no kayihura ochola ngo batanga bakora umuntu I think arokora umuntu anakora regime interests no take mabara hama hona tena utakora regime interest because when you are in security definition you are members of security forces you are an apparatus in the hands of the ruling. Let me show you this. Omurirani hari amahaga butosha hari n'amahe aga revolutionary guards aga protecting a revolution ya 79 so aga revolutionary guards you aga mahe kageta mahege hanga na kugira ngo what is their primary motivation and orientation umusirikare we na hata no bakubana barahera ibintu bisatu ojorora mukoro gono gwa government bagira ngo viva government ya Uganda viva amahega Uganda viva president wa Uganda owalo they no baswearinga okulinda ebyo but ensonga enkuru nyowe ningira ngo nukuleta omuntu watine dento watine kitokozi omukariyaye babasi yakagaba ticks all boxes nukuleta omuntu ala extremely trained is he from Toro or Bunyoro? No, he's in Nyoro and extremely trained now acha retirement aracho nahura abajana baje bakigamba kunko mutamanyi aha level ya AIGP kumara kuba qualifying kuba director okwanora you can be an acting director or SCP senior commissioner of police kuba director simili kuba oli assistant inspector general of police kumara koka ha level ya director on police no contract so only your contract expires can your contract could be expiring at 48 and it is not renewed you go home. But that's contradiction ni watugambira ngo karutayiringa uko kwezi yes contract ye ka wao ukwezi kumi ebero byokwezi musanga so that means by expiry of your contract absolutely na Hassan Kasinje obyarigire wa director byabera roho akagwihwaho contract ye ku obutaba extended nakasima so kuba contract ye extended you continue nobody talks about that na contract ya IGP Ochola the outgoing ekahwaho kwa kasatu if the president deemed it fit kumongera you nobody would be talking about Ochola in retirement. So that should be cleared. Kutandikira director level in police, you work on contract basis of 3 years. Every time the contract expires, it is only renewed, or if it is not renewed, you pack and go home. Good. Taro chintungu ubuna kora president na kora government ero emirimo yona neyihanga. Very wrong analysis kuchi report. Icyo kubanza cyabyona hari abar kutireba Sky TV yenda kubanza kwihecha cha John pano sumugenzi wanje cyo kujya munyowe na Amon basi nemo turi abo opposition yenda ngo cyitecho utagaka kukikozesa n'ikintu kushishizi na ryo muntu kada kuyumisha ndeta character assassination so kuma opposition ya kwito munsi echa kabiri kandi nyone ni mhti samnonga nani nchiko konkato shemye kwitotizi na ryo muntu echa kabiri echinani ngambira ngo IGP otorin na kora interests zo muntu
nuko nagana mahanga gona umuntu we no batora na president we yatorana nakora interests ze nka president konkani kirigira ihangeriyo system ze zihangana zikora organisms zikora system ze zihangana zikora ezite zato zo gukora for sure. So hata nicyo kugira ngo buri muntu ubona kuza kutora no mu office otoye mu president specifically naba first nati ko serving interest zo wa mutorana aho ubuze ubuntu bugize buri kandi cya kabiri kana John nakimanya cya kabiri bo wazinyoti inkurana kintangaza nore hate mbundu zona mbone ndetse ko se cyembundu konka ebigenderwa byo interest zone babyorekereye bunyoro ahabo master prime minister IGP manyaba minister abona kutorana because supplementary budget appetite yona bunyoro ahabo master so tikiri kuntangaza icyo kutorana IGP Benjara turuze ahanshonge ndijo kakura nanyi nako kongeserezaho kace topic no butaracwe yenshonge mu y'umwami godi ya leta konka twenda ngo tugume tusige twataha emitego kandi umutahikire nangwa n'ikindi cyasinga yo kunshemeza n'umwami godi emyaka yiyamaze no mu opposition konka hati kumanya ngo kuburyo mu opposition umuntu naye yakwita munsi surprising amunonga akayita mu karugo kwaraho so nacishemererwa bari ku umuntu kuotaha otaha kuongana we anyway umuntu kubeheresha hege cyotari nicyo kizuba opposition tikizuba so god tumute over kumanya kwara bayishiri mu opposition naye yaje mu konka ahanshonga ya IGP witwa ntugambaho ruyare twabantu berana bamazima ejo office tiyo kusavinga president Museveni nekaye kandi tiyo kusavinga government ya Uganda ya NRM no ahabo kuba tinkarebere IGP president Museveni ari kumuragira atazahitaka eritaka neryange tera abantu babinjeho baryo aba bantu tureke kuhabya abantu nubakore imirimo ya government mu constitution barambikirege engenderwaho yakugenderaho gukora imirimo ye tukareba gayive na president Museveni nahereza IGP directive at you go and do this ni imagine ukagirenze wabara mnonga ningerejo discussion na yene ndijo kandi ntwatwaza ku institutions in independence or the lack of it. Program yetu nishengero hana Sky TV rwa mukaga kasheshaka ndi Boaz wa Mongolia batahiwa nyo mu studios Amon Barema member wa NEC abwe kigombe cha FDC nyine mwamika kuri Yasini ni member wa Kachikapaka wa district ya Kazo kandi director wa code nyine mwamira ni to Godfrey ni kada wa movement no bujona in reservations about it nyine mwamitori na ujoni na argument arimo na ragabusongora reka tutandikiraho amone mishoro ugihurire ehingwire omu budget first of all budget yongire trillions inshanju nibiri I think yongire omunonga bokuba tukaraga trillions ziri atano nibiri 52.1 52 so yongire by 20 almost nka 70% ya sentence kwenda commissioner general Roger kutuhereza and wareba abanyegano kuba ko imishoro nibakita bata ratio ya GDP na no kutukushora iri extremely low but now ikibuzo cyanyikirengo imishoro nehe yorebere ekangaraniisemu tutakagira kishene cyangwa cya budget wabare mnonga umtebe kanisa program abo muramo murongi okukwata abantu bitu baburijo it's true budget was passing nyuma za parliamentarians kandi nacho necho kutangaza because na budget yitu bire twine
iyo butabara watano na bubiri nazo kugwamo ekaberamo amabanja ga cross 13 trillion. Then cya kabiri abanyankore bene fumu yakafunze akanigirwa rusene ne katikankonokere n'urundi ubundi rukashuma ruri kwasara amaraka hatari yo kumera n'urundi buri zobe rikubaho nambe no kujya mu Mata's Day ni celebration za bingi kariyeri ngale bade na nizagambara abanywano banjaba ngo abakuteka teke mukoro mugume mu planning ngiye kwimidara abanyayiganda abahangarire ombunyunyutwa bwanye myaka 68 na munywano wanje yagamba cooperatives ezabirezira abantu bari bakaba batari bagiga munonga contact list abantu bakabine hope ombekorwa na ubos yihanga kitongore cya bwino kitongore cyo kwa cya bwino ombibuze bikubuza kibuzaho warabiro lyaho kahoro kwenda koyita warabiro lyaho byami ukahurira nkama raka umutwe gwawe abo in fact we barubenji hallucinations abaturi kumwe so nibamanyangwe imbere bakwatire mabanyayiganda neyo kubata in fact izo nkangana no one of the historicals kachigambira John yashitira instead of the fundamental change ibabira bagambira abanyayiganda neyo kurwo mpanda gari ya kiboko tukaza psychological panda gari konka muno kutwabanza kwa dressing emishore era ndiyo kwidiza tukaji pointing out ndiyo kurondera yo answer kabana kujinywana ekikuletere ebyo byona ebyo bya psychological panda gari ni jimishore urira ngubo wazo no kora sky bakashabaninga mukama wawe yakunda yakwereza akasimu kora akaisimu kaba kate umushoro nokwena ngo bafune 72 trillion kucharginga gifts ziba kama nourish employers bahereza employees transfer payments and that is the recharged the taxable yuhurira amasita gabiri ga expensive gari ya siringira 1850 just per liter ya diesel I mean ya petrol parliament ababaka banya mukwesima ngo mukahereza karuru birukire bazongera siringi 10 amashita petrol siringi 10 uno ya Uganda ngono za kufuna sente mire kureba nanka obukure emisoro twe bakuza kujetaga munonga na fragmentation ya administrative units na yikanyiri so emishoro emisia okucharginga eberabo arimo nyingi hatu nesigatwe no kuturyoma inesimu yafunira karango kananka ka mobile money ko kugira ngo waza kuzidrawing amanye ugendane no gubo musoro kugizero guruwo so arimo binje mu bitiro mana nzireba income taxes zo emisoro ko ayike kubera minje abanyayiganda and babanyayiganda bitu utakubateraho systems zo kuronda sente ziba kweta increasing the tax base sure nubuka kwa kasoro ka 10 kati thank you yuye zo kureba rero bashobozi bari mu ifurize no leta gutari musoro batene system yo kusazuza musoro ti system urate system yo kureba ko watambura ti system yo kurogeretinga abakozi na ni system yo kurondora umusoro abashobozi bari mu kwekarakasa abakozi payers yo ane bulijane yongera because the more we increase the budget okay kwereka ngo twafuna budget ya shooting the higher the chances z'abanyayiganda kufuna imisoro minji munonga ibatarakorera muki ibatarakorera ibatarasasure and lowering our tax base now and then. Thank you. So I would implore the government and members of our parliament the MPs kugira ngo ebiye binje bakutisa emirimo yabesha iba kugira parliament baremire legislation representation and legislation nanka appropriation age budgeting ndora no bare bakuteka mu bakagira ngo yene bashaba batebinde bakora omwe kubikusobwire bigiraki nabyo batubi so emisoro kwe kuba mingi nuho kushangira babantu bitu ebyibuze babira kugaruka mu bose byakanye
bihurira kuza kubaruka ukatera umuhanda gwena ngo ziri kubuza Yasin ngo warateka kigero kwita nka tuchube mbuzo nigana shanzo na mwenda nangwa nigana kinana where do you pick cherry pick Yasin maybe ukatubera mu tukorera mu mukobwa w'umunyamakuru iyo imshore yo hurire niya netakagire kureba iki kumanyise which taxes have you had wabare munonga umutekano sa program budget yitu yihanga hagiremo impinduka nyinji omushoro konka naza kuchikwata in general ndagire kushobora buri kintu turebere budget yitu neyongerwa kuruga hari 52 point something 72.1 trillion nikimanyisa ki aha munyayuganda abanyayuganda tuyine kushashira imishoro icyo cyo niteka aha bwo kuba turiyo mu rutaro ruhango rwo kurwana kurugo mu kwemereraho nk'ihanga twejunisa esente z'aheru y'ihanga n'esente z'abajungu twebisaho itwe nkitwe aha sente zitu icyo nikimanyisa ki nikimanyisa ngo mushoro umunyayuganda natekwa ko mushoro ogwongerwa hagwabire naha ekikunteganisa munonga narishiki ekinkuranyire mu bwoba no kugira ngo budget yitu kugira ebicweka nkana na bitanu aharigana nababyemerire aha kuryibanje aha boko bahata government ne expectinga kuryibanje ya 19.8 trillion so ibanje ryo Uganda ro kuranzya hare nerugumana ndumwera ariciriza kushanga ngo budget neza kuba ne dependingira buru budget yitu rukora ne dependingira aha mabanje konkecho fine ushanga ngo twine kuchikora kuyaho abanyayuganda kubaherezo gumushoro gwabagaruka muguta enshonge mpango ntiheri aha side yitu nka government haka tukugira ngo turubamwa abantu abo collecting emshoro mice omunso kusinga amahanga gandi haka tuwanoreba nka Ghana nerumwa yihanga eriyakura kurine konkane collectinga 8.8 US dollars billion yes Uganda eri nkomo 5 point something billion US dollars so wanoreba entanso eri hagati ya Ghana na Uganda kurijira gano kwekura kurine noreba ngo ejo difference tekubiri impango munonga kuyahwate echangwe chirumu nesente zo kuza collecting wazagaruka zitomuru Uganda. That is one. Two, omunya Uganda oshikire kuba naho umushoro we noha ejo n'enshongeri ya habako watu waza nko mu mahanga nkaga kugambira ushanga ngo umuntu employee nana kuhereza umushoro ba yes mbahereza umushoro bagaka bataho n'entasi kugira ngo umuntu orukusentasi yeti hayine kuba nahereza umushoro konka hataho mu Uganda ushanga ngo buri umuntu we na hati naho umushoro oyine ntasi yanje oyine ntasi yampango nahereza umushoro okay so echakandi amahanga g'abajungu okutandika kutwiyaho obuhwezi nacho tuyine kwiciriza ngo nikiza kongera yagukiragira bice bisiyaga yes nikiza kongera aha mushoro yitwando shanga ngo nacho kwanga ece kiragiro cye bisiyaga tuyine kitwabire ntwanga ukatubuhangwa bwitu nkabiragujo konka hatinye cyo nakubenisha aba government emishoro je yahirwe konko mugaruko mu Banyayuganda ebe neba yamba tugire ba investors abariya omwamba wazi no bore wampa budacika buce twine ba investors abariya nako no kwingana b'abandi okay twine ba investors abariya abo kokora he sente konka batakuzita mu ihango ushanga ngo umuntu nyonye nabundi kumanyobiye n'amaduko mutabuno bakama batwaro wabo tagura na mbere mu hotel nasika chapati yagenda nayo
hamiza gahando madara gaganywa esente zona garakazi parking ajarata Hostwara hey. hazigarrayo so niyo ninjira ngo abanya-Uganda government eranzi munonga hamushoreje kuyaheza kuhebwa omanya-Uganda yagaraka yete batereho ibintu byo bahangaze. Thank you. Hata no twaraga kubaninga okuimportinga ebikade kwijaho mwihanga konka yemyende korwaha year standard Okay. motoka zikongeza ubwo mushoro konka shizuba kugira ngo tugure bampane taguka nkoro kutagura umwenda ekipapuro achapati nonyetegereza so omunya-Uganda aho urukoma kumuhereza ibintu biri cheap things are always expensive. yes So government ine kuranzya munonga hakorte y'ibintu ebyero kuhereza abanya-Uganda then babase kuganyirwa umushoro gwabo. Good. Wayongera umushoro aha mashita. Ukongera umushoro aha simenti. Icyo ncyanyi kikoreka ngo because omu economics mbagira ngo taxation is a production function. Ngo noshore so umuntu awujya munakora. So nyuma y'isa barebera abantu bavuga munonga motoka mbakosa munonga mashita abantu nebombeka munonga ukombeka n'intunguka nubwo nombeka amajoga business nagukuraramo byona mbyambyo rekenta asena na standards of living z'abantu kuzahigura. So talk government tukayito mushango yamanya ngo abantu nubakora then bakajya ngo icyo gukora mboyine tore yebare Boazi n'abakutere ba Sky TV n'abagenzi bajya baragagamba icyo kwaza cyabyona enda kusima government yiti ya NRM ebiye basize gukora ebukozire konkaro hiba ikibeta obuna kubw'ikintu point of diminishing time neshika tikumanya bwinshi abantu batakwikiza ngo ubuna kubura nubu wakubona ibiteka teko birungi no wakubona government nungi kandi ubuna ko bukubura kwika utanka kuretera gukoresha bi ningira ngo government yitu eje nungi ibembere w'ikitensa president Museveni eje myaka yarmu nemyaka yesa akakora ibirungi abukozire atebekanisi ihanga konka hata yo myaka iyo kugira ngo aine mbabazi kozwe kushita imyaka 9 gara heguru hatotanka kugira imbabazi zo kuhereza abishukuru bawe kuhereza abana bawe kuhereza so mbwenu eje mishora yibari yo bareta maze mu izina rya hanga wagira ngo hatisha amabanja gutwine ngo buri umuntu aze kushashara ibanja bakajya ngo buri umuntu nabasa kubona ashashara miliyoni muri mitwaro 8 no kushagamo again hato wagaraka wayongeza budget tube turundana obutabarwa 5 na bungahi na 2 hato wabutari inshanjo na 2 nangwa tubwaba makumukaga tubwaba nkaga na 5 wabutwarira kimwari inshanjo na 2 kibanji mayisa kandi orukumanya ngo esente zawe zo kwebundanda mu magara gawe utagire kushabinkuza no rundana obutabarwa 30 ngo zatsaga wakwata nshanjo na 2 weyaho 30 nuza kushabiriza ana na 2 no so utashabiriza konko yeguze kasho kweguza no kushabiriza aho kwani bakwatakingira terms and conditions emisingo naki buri kimwe cyenda nabemo uko kwabo kushabiriza manya abo kwato kwebasiza mbenu n'ikintu cyo busase ushanga nabongera icyo kureberaho nk'amashita amashitaga tayi n'ikintu cyona icyo gukora mu Uganda nari umusomo kitakozesibwaho amashita buri muntu mugona nangwa rubo bagurebesha hege ngo tugwakoreswa amashita kongo mukuza kutandika no bagutangiye n'amashita kandi iwo boyongeza uko mushoro tikizo ako umuntu wena nakimanya kuwa aho mushoro noba noshaba noba nonda ngo bagiye bakora nkenguto amarwaro amashomero you know kureba ngo ihangari yagira ubusinge security
konka esente z'umuri kushora ombanya Uganda ezumuri kubihamu baga kuzurundana bakazikukwatsa eba kubantu bakuteka muno nibyo kugarra. Okay, wacitegereza aho ko kosa kwemerera ukajya ngo wayongera umushoro ati nko cyo gucyana gambe imivumba tibe bukade hato ngo wabaninge bukade mbere ngure sati yangiye kikade ubu najigura ne basa kutura ne hityo mwaka kandi najigura umutwaro wajya ngo nyongure yahe yo mu Uganda nikigure mutware 2 no kitamu kikokeza cyotse nkomushana nanke kibahemba mu mworo kiza kumara meza ashatu kimanyuka konkeje mutware 2 to kumanya ni intase zingahe. Yes. Ebihimbe binarga kuhinga na ebicori nabuguza sente ziri kwingana ki government obine mu kintu ki to kubasa kwemera aha okarundana sente shiringe 13 waguze ibihimba shiringi 5 kilo waguze bicori shiringi 3 kilo waguze artayamate shiringi 5 waguze kitoke shiringi 10 wazurundana za 13 wirkanga wazo mu hotel ote mumpereze nkoko ya shiringi umutwaro rero umutugwa wono gubangu reasoning tokaguzireho sabuni tokaguzireho byete ngo byomka so hati noyubuza government yo abwenge bwayo bwona buriya kureba first class bamemba ba parliament ba commissioner abayo mu state house wanyitegereza no byakubente nkeji toro kubasa kwemerera mu kashesho kagikama okagishubya kandi ukasibo gitsibikire. Thank you. Naro kasibo tuwagikuruza mwanya tuwagigaburira tuwagitera bukatu tuwaji tuwagigema deno mukasheshe ngo nogenda muri 10 hati ibito emshori muri kutsaba numwende ngo tugihenka manyamo ebyona even no mu France mu French Revolution okagishomo still ebi mu kureta time neza kukana muza kuronda n'iki muri atukame mu kibabure. Thank you. Tubihindure turebane. Thank you. Wabare God turiyo program yitu ishengero reka tuhumure mukace nzagarakana John twetegereze imshorege neha kandi neza ko affecting eta spending habits z'abantu bitu. Sky TV irakari abantu. Itwaba mirini ya Musako 2012 Limited nitumanyisa bakastoma bitu ngutubinire obuhereza obwa voluntary savings, fixed deposits, joint accounts, institutional accounts, group accounts hamwe n'ezindi nyamwinji okutunga obuhereza bwitu aha mobile money nyega star emwe mukaga 5 star mukaga star 3 okuratirire endagiriro ninga tushanje a office zitu a Church Community Center omurembo rwambarara ninga amataji gaitu omuri Rugaga, Ibanda, Kabuyanda, Kinoni, Ngarama, BSU hamwe na Ntinda branch ninga tuterera note mushanju 82 11 29 kinana na mushanju oba note mushanju note mukaga ashatu na mushanju nkaga na mushanju ana na mukaga. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't you just leave my hair? Hair shampoo, Wonder. Always beautiful, Wonder. So beautiful. Wonder. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu twagaraka hano ya okusiyo program yitu ishengero turi ahaburukasheshe kurugashahina mbakashaha mukaga zihangwe nyine batahibanje umwami Amoni Rubarema narego mu kigombe cha FDC nyine kakuru Yasini memba wa paka wa Kazo district paka yanyu uba ekora
yes paka nekora yes okay hari nshonga zitahuririye za sensa sawa ukakwata abantu abamagombora mwabiho mu sensa si mwatamwa ba district nomanya paka paka zona hizire tuzi kudiscussinga verbally ntuba tuyine report from the auditor's report narshi nka RDC yabayine complaint agireta konka kugira ngo bitwahurira mu katare ninge bitwahurira umbara ngo ntubire tatu bitompaka tubidiscussing kana shot kumja mashita mazilonga za allowance no paka imirimo ya yeru gukora arochi amana ari kwenda areba abantu babayoro mu district ari kwembera education paka committee taine kakwate na chama na C5 taine kakwate na kao taine kakwate na government entities zone ziri yaho imirimo yitu gukora mu constitution kandi resolution zito to submitting go ministry kare turaga kejo baje kwirariwa ari twariyaha hamwe na tona John John emishoro abantu bakangarine mwabamwe umushoro w'amashita nango icyo kitahawe konkore ndamashita gari yahiguye umushoro aha simenti ubwo n'ubwo n'amizi ibintu by'abantu bakwitegereza munonga why what is the nabakitaki enshonge ibemeririho ukongera kutayimishoreje we bari mun ati imisoro ya Uganda abantu abakusosora imisoro na ratio ya tax collection to GDP ekiri hansi muno muri region n'abantu baita ba Kenya bari mbada 16% tax to GDP ratio itu tuli ha 13.9 so mbo buciri bulemeze bwa mani abo kuba nikibandi kimanyisa ngo tumukashikize ha threshold ya World Bank ya 15% World Bank nagira ngo minimum ihanga irisemirire kukozesa ihanga kusobozesa ihanga gukora basic state functions osemirire kuba no soroza 15% of your GDP. Ejo standard ya Sub-Saharan Africa na world over? No, Sub-Saharan Africa. Okay. Because world over hano mahanga ka France ndaso 45%. No Africa hano tuina mahanga agali 35, tuina ga South Africa gali above 28, tuine Mozambique, Seychelles, Algeria gali above 20. So you mean Johnny okwera abantu bitu ihanga ryatasi ya miliyoni 10 abanyarwanda twena at least tukabire ntubonaho miliyoni emwe chweka zubu mushoro gwa government yigube musoro okusobozesa ihanga okukiriza basic state functions niza ihanga okulinda saro yazo kusasura abakozi bayo ukurorera ebitongole byaryo ukurorera embassy zazo za health, those are basic. Of course halo ne ukuriga basic ukajya abindi because nka infrastructure nebindi some of them may not be basic. Now so abanyarwanda government akabaho sinye mbakora batasya kunkata bakwenda cya musoro abantu abasoro musoro no bace kandi basura imisoro mingi so no bukura abantu bakuyikarakasa kuba bagira ngo bajya street other than urban centers abantu bakujya kubakora tayi kuko abantu babuza muri hari imisoro y'ubusosoro mbajisosora indirectly eyikubete iwe ahabinte bakozesa aha 72 trillion is one ogamba for the first time mama budget eno ya 72 erimu categories isatu erimu category A B A number 1 recurrent expenditure number 2 development expenditure now halumuna C statutory expenditure. For the first time A plus B ninche
kukira C so C niyo nyingi okuba statutory expenditure nenda kutwara trillion asatu na musanzu so government nene irebera basically statutory expenditure statutory expenditure tari ya statutory institutions za government no statutory expenditure ya amabanza those obligations financing na ezo those obligations 37 trillion 34 point something nduzo rakora recurrent expenditure kusosora abakozi emisara allowance zabo amagita n'ibindi then na development expenditure but development expenditure kora henguto na chibi 13 trillion out of the 34 around 13 nduzo raba development expenditure so no wrong and 13 trillion harmuna projects ziri ongoing na neziturabintarika kubyaka so ati no rangu esente kujya garuko mabanza na handi niziza kuba ziri nyingi umuntu 14 no mabuli bwo kubanza month ago government agaleta budget ya 58 trillion yiza hati yayongeramo 14 around 14 konka 10 of that nizija garuko mabanza so what informed that increment rapid increment nyo mukitekerezo kwanje because I cannot be so privy abo kuba executive niyo giresero mu parliament yasaba ngu omburi bukuzinga kumu yes yasaba ngu itwe uzagira supplementary zinkishatu ma supplementary to so kongera supplementary to kongera beza budgetary under implementation for me ekiretire byo ni some institutions ezabeze tuhire sente kandi grace period yazo ehwiri okay so no manya halo grace period bwo kuha baba grace period ni maka kesa twena kandi mutandika na period ndi kusosora interest yonka konka lo kugira ngo ntwenda hati a principle but echaman muno nitujja kuyisanga domestic borrowing yongera abo kuba sente zino nyingi zijja kuruga mu borrowing but basically domestic borrowing hand government nichira kuhora sente kuruga ahantu ahango muno na NSSF then hakabero commercial bank so and that is very dangerous kuba government neba ne competing no muntu obulchiro kwiha sente mu bank banka netora na government over and it's very dangerous now I'm sorry ndiyo mugambaho siringi 5 hakachupa ka mezi siringi 10 no 15 uko tugamba 10 umuntu nasokutekereza ngo amagita garosi 10 cyo cyongiwe uko zibeze 15 petrol ate 15 then na wines and spirits na marwa na cosmetics simiti na iyo akabongiraho ningira ngo government neyenda ukora fikirwa kusoroza imisoro ahantu hakumanya ngo ntarakuka because kubogera ngo hatotandike abantu abanje bashira kugamba blankly ohora agira ngo widening the tax base konka widening that tax base ukatandika vyako windi kitu cha real estate 5% tabajyanira ba MPs nubagura amataka nubina amataka 5% kugira ngo obora guzi itaka yawe milioni 10 kwataho milioni 5 ozito mu government obora guza plot yawe milioni 10 kwataho emitwara 5 gube musoro ebi baba members babyanjira ebyo kutaskinga ebyo kutaxinga ente nachi speaker yawe nagamba ngo ente 20 ebi nabyo tubanza birimo so ati note ko korora government aho sobora kwiho musoro all comfortable mu ntebe yawe ninka note ko kugongera aha already aba bene baguha because it becomes easy and convenient for you to collect that tax ukuba already abantu baba mu system last region ndashike moyonga government ero gabara abantu sente za parish model sente za sage sente za segop sente za YLP sente za web by that government nerebeka as a socialist government then abonye government yokurebeka itiyo munerebera abantu neta umushora kinchiri as important as what can that be explained hata na wota na abantu just abantu wenda kujitwa you saw we have elitism
elitism mu Uganda ishoni egenzere yashise ibintu ubuminuro wote ni nyubo ba mu Uganda abantu bine emenaga imwe ngeza genzoga abantu bine emenaga bataha kasahani ka icyoma bataha ikikopo cha plastic rugu batumbera amezi gabo abandi tubakutumba na amezi go witukasese they only go to rivanyama very ale ngo amezi agangagale ngungagale mayondo bagataki 12 bagatamu gate you are ngo abantu baburituru who in Uganda wakunya amezi gaga bataganyura bufu bagaganyura bujenyi bataganyura harare ya Museveni nabaganyura so those are not issue issue Mama Uganda ni do we have fiscal discipline? ifuga zanyu zogera ngo tuyine middle income status people have reached So, middle class yonje abantu middle class ukweyongera ne yongera percentage twapine only have 39% abantu abaryobo 40% kugira ngo banako kugira ngo bajya naho rero no condemning 60% ngo batanywa mizi abatakwata sente ejo kikarenga akawaho kweza akawaho mwana government negira ngo abo tubayambe nabo tubate umumani economy tutandike kubaho sente batinyo kiranyenda kwiruka naco nyekira muno emisoro ibakwiye kwasa n'obusoro bugiyeho byarmaina omuntu ekyakwenda tosoko umuntu tasokorwa kusasura miliyoni zikoma mukaga today nyencha akatwara umwana mu isomero ya government gata ukamusaba miliyoni 2 omuntu tosoko yasasura emitwaro y'icyanana today agisasura ngo musoro akarwazo mukazi wo mutima bakamugira ngo condition ibiri ezo 7 miliyoni 5 byo kujya India ningo muri cyafu ate bini bikusasa abanyarwanda konka kugira ngo misoro baba taxinga no kuba tugira discipline yo kosa sente yezeitu tukagira discipline yo service delivery ito tuna kizo bisatu taxation sector yetu ya Uganda. Number 1 fiscal discipline. World Bank kiza hanu yakora report 2018 yagira ngo Uganda only collects 39% of what would be collected. Njimanisa ngo Uganda ine capacity yokusoroza milioni bilioni 10 koka ne soroza sasa tunamwenda zo gezini nizija in your brothers and sisters abali mu enforcement omwana we enforcement aine sente nyingi na gore itaka na gore farm kuchira minister kuchira a commissioner in another ministry so twine wasteful expenditure fiscal indiscipline and poor service delivery ebisatu kwa basote abantu bitubine zo bayo n'ukuzuza. Thank you umukotegeza John Mushoti hariho umuntu ariko wasa kwa nakora mu kitongore cyo mushoro ari kutasa sente ezo kurenga district executive buri zo. Yes, exactly. You see omuturuza dictatorship kandi wajuko nayo listen ukurigayo owa bugamba John nakwesiza washaba n'ubwire bakongera so omuturuza dictatorship actually John Nkaturu ya kabiri ninga ya kashatu okora abantu aboro muri yo makarebe kankomusheje nokora mnywano wanje yesima ngo abamwanyize no baganywa arareza 7 that's an insult to Ugandans abotegekere emyaka 3 nena na 8 yayesima nari yabadiscribing abotegekere emyaka 3 na 8 no besimisa ngo bakija kunywa mizo wanyu azza buli no musoro gwanyu gwabo ogumubibireho because the house was going to 2.1 billion kurugasho baba kuleta supplementary budget ejo nimisoro Museveni takuza kisoza kaguza yente takuza rwachi tura kaguza yente akazo mu state house no n'umusoro gwitu but it was expected anyway. Now take an example isi netaga close to 1.3 trillion electoral commission ya Uganda yo kurwaninga karoro kihange birabira na mine 2026 tubire tune offices zabebembeza ezaba yasina bamwe netwaro nzire tukaremo zika miliyoni emwe n'emitwaro 9 hata ntsa kubata wata mu district of turiyo kuza kutematema no constituencies nza kusanko mu 3.3 million but ihanga liyo litiriyo twina abantu bakuza kunywara amizarari but our expenditures are so mbere kureba social media twire haka YouTube twire kantka kwiruka president wa Burkina Faso
aguzire tractors enkumi around 3 to 4,000 tractors. Captain Traore nkaragodi nakansindikira natambura mu motoka goda kashimiri natambura mu motoka imwe ya Land Rover Defender. Batati you go to bomber izuba rekirabe kiriyo abasirikare bamaze no bakora una okuzakora 10 kireba umurebo yiruko garuka no mumaka because abandi bije imbere yo kure yawe ubunda bukuranza asibo kutambura kikungamisa tibabimanyiriri. C'est ibintu bitukushashurira imisoro uriya ni pastor nandakwenda kudescribinga munonga ni pastor izire kuburira abantu atsamena gaje awize kubura no baramuteri ngo ndise ngayasini ubaterera adanka headquarters zabo naza ko kutumanye security na itagati nyangire but umwe na expenses ngajo no kuya kigamba nazeta kugira so ni protestant temanya kwako umunyakaturi cyari hintu mangu papa mba mukuma ngo wayiza Uganda papa tayine bakuma wayiza Uganda abatendekirwe je munonga wayiza Uganda agasiga yakora ubutendo bubiri yabuze motoka yaratamburiremo ekukira yo kuba etare nunje munonga bamuletere nunje yazanga yashaba nabana babora baramwakiri yakirwa bizukura unkora bagamba buri izoba habizukura abo nibo twarebera bizukuru hako yabareba ko nkaba bana tubaboro nyinyi ndo kumwana wisigire nkita kandi kakabuyana ugumwana umunywani wanje yasinda kuteka tekera ngo government yeremirwe gukora akatwara kodi kazo because nankana twazo meni jo ward ntwatwa government neta kole kizireti urame ano twazo meni first time yasini chazana ni wari hicho twazo meni jo ward so government neri field state nabone bakimanya so twashanga ngo tukina abantu nkabo abakutukorerega nene bakizi in fact we region kwesimira n'abanyeganda bumukozera boro ibyo kama 10 by'abanyeganda babikuruma million nkabiri na because 30% is 14.4 million so wagita 10% nizo kumba million 20 ezimukozera boro omyaka 38 and you come to TV and brag over them hakwati bagita bakubona zagura mizi amishoro yanyu yabo no kuna ubona mwete no namazima cyagamba yagerango itoba yuno twenda kushango twatonganira bari abantu bona miss tubagamanya abagamanya bo mushoro mbagushashura mu much easy but 40 years twine ncukurebera umushoro utagira umushoro gw'amajita teguri intended tihina activity yona yo busubiza takwitaga amajita because that Boaz 4-5 years ago a minute cut 4-5 years zakongera ubwire bwawe eshonga nkaya mizi twantugamba jo ni yagera ngo abaganywa bo nabashashura umushoro with much easy ngo okutongana raba abakunywa mizi ngo wabahenda ngo okutongana raba kunywa maru wangu wayengera umushoro kandi amaru batukumanya ngo umuntu naza numbayaza muzo mudabone echupa kinywero mutwaro Boaz kandi asigira hage 13 amukabaraka akamurama. You see Boaz, are we looking at who is paying the tax? No, you see Boaz twine bizo bibiri omu day to day life twine yo abutwabere tukushoma twine yabo tweta the bullies abarahuza nagambira ubwangambira ezeshatore habicho ryo program so arari ya biche ezesha torama na teka yo kwera akundi now amizi omu activities ezitwitaga basic needs now washoma moto ya mizi na kujangu what is a life. So if what is a life, why can't it be extended to all other Ugandans and miaka 10 ya uninterrupted leadership? So no chirebera arengoro ha. Now, tuku discussing la Boaz ukora ativa pana. Ntu discussing at new discussion yanje. I want to be centered. Nkuku ya kigambira wamara kusasura gamizi wamaze kusasura amashanyarazi gutusinga yo kuba bakabiro musiyona turiya bakabiro musiyona kusasura umusoro gw'amano amizi amashanyarazi next to taki. So kantu gwezareza wamaze kusasura wahirezo taxes zona utwara umwana ntare umwana wa senior 3 last year akakusasura milioni 1 mtwaro nshaje.
utwara umwana otherwise utero akujona yakusigira karaze kugambira ameru ko kugira ngo bareke kubabuzabuza ngo utwara umwana aho kubasa so point yawe rengo na n'abanyarwanda butabasa amizi na n'urubanjo rwa government. Is that your point? Could be because could be because one ejemisoro ekuzagataho naho kurebera I remember jo program akotarum wakwategirita half liter na shilingi 10 omusubuzi omuhinji wo wanyu omurikirure yo kutura nazaguza liter zingeza mate aguza ritibe kugura kakabuye kugura just akabi ka 10 abo mushoro kargo gamat agatire mushiringi rushanja 5 omuyera omujura agatire mushiringi rushanja 9 omucana ngati tukuzama kurangwente ya muri taza zamati but yatamamisi yatamate umunye yatamebirigise byona ahamiru munazagura just that munywana wanje yahintinga acha akamhera za yenda amate yagongera ho mutindo aritana najiguza zimwe ibintu tubasha kubironje chumwe president byatugambire bikureta sente but system y'amakora amakorero akashanga twina naitiri ya baji henda boaz no a minute akashanga twina naitiri baji henda hendera amon yashanga amakorero kutwa between na ramyana nje kutugambira za cooperatives yes ntuzitaga we needed them yesterday. Thank you. Kungaza taka twatsine regime ya ingejeri ya NRM cooperatives nazo zagira ki bukuzo nazo kutomera gashuma gagarwe gazibe ko gayenze ya wiro bare muno. God, you have something to raise. Icyo kubanza nyenda kutarikira acha mizi ukongera umushora hamizi hata mizi owechiti sajoni yagamba ngo amizi aba bantu ababurije tubakwenda kunywa hamizi owawe ne box ya bazo wachetegereza konka no tancho wawe don't go dore kiro because you talk about abantu baburije you buy a box of packed water at your home cyo kubazana ijyango kitkorere program ye gitoka ndebe ni nywa miza kagodagame wachetegereza and think wasa no gato mukanwa kanje absolutely gori gumiza ekina nigeza kureta je nataka camukirire n'ikintu kimwe bwanyuma yo kukwata omuntu waburije bakongera umushora hamashita ogwo bateraho umushora hakabuika mizaga oyishengwa kabuika mizaga orukanywa government ne murebera ne muhaburi kimwe cyone emotoka airtime na mizaga go kunywa twujya ngo nage guru mukashi wachetije konka bagateireho specifically kufuringa majority erukwereza umushora habwa amashita nicyo kigendo cyo kugira ki koreka ngo society nayo aba kupuraningira abantu ababurije nabo barabona babateireho umushoro ensonga ya kabiri noreba nimbasa kugira ngo abantu ngo amasumu manya ente nibaz taxing ente nibaziha imisoro eta agamata gumukureba twahita government yo muntu wayisize hwenti umuyisa owashomesi wente akorwente akonkente wanyitegeza akariento muchaka izaretse government konka yastimya kama kumyana erita yamateni shiringi 5 konka kabuyaka obuga ko gari yaro 12 ko takto kasar 12 ngagarinkai manya hatu muntu wakabe hatu musana uwashanga muntu benaje marta 200 arikuje marti 10 nguzagura shiringi 10 obono bo abafeya konka god kanko buze ente zanze basakamwa buri mwerita 15 yes enjoro gwe kubigwira yes njuma isa haramizi haro bunyansi mwene cyukuzibera kugera ubiye kuri ya byente na mizi season yona zikaba kuri kwa mushanjo ente yawe kaguma reti 15 niki ejo tubwere mabo nko murisa kasubwere mabo nje nko murisa ecyo kubanza manyo murisa yo togagera umbwiro ecyo kuba bit bowaze nyenda kubuza reti 15 zo berekere reti 15 zo rugamba esahe gikanka meriti 15 nzigura shiringi 5 ekikatu akacupa ka sisi 50 nkagure mitwaro 10
wachetegereza noza katere nte chikatochi niyo mitwari 10 hata nindura shinge bitana bwa arti 15 kuza kushite mitwari 10 nizunda ndo kwingana then chikandetera hanente myaka 30 mpako tegereza mwenjura ko yaragwe ogira ubunyansa mushanagura yake ubunyansa uvure iwe okurisa kwawe nonda kugumiza mota hato kurisa hindukire what is your plan hati manya plan kuruno jango mbazu gunkuzo muduka nkagura wanyitegereza nkuru kugogesa ente ter kwitwa ngo hati onyote sente mbazu gwa kanugukora ekikuretera aha sente zo kugemura otabasa kuhinse ekinyatsi nasho tabasa kusavinga wanyitegereza ndio ni ntabaguza nindwana nente ngwege gumeho nayo no kuguma hotegizire ki tegumireho ndio ni ngogo ogokozya gujunzire morova ni ogo chikatu ni gurobu wanana nento kija ugitera shaya mwe ugitera yone kabo wanyitegereza so mbamta saving reho tini cyo kubasa ku saving instead no guze cyo ngize ki sim yes buri omwe omwiruma nagure bowe konka dubeteji na nyenda ngutujita abanya-Uganda bona icyo kubanza tinkwicariza na mwami John ngo ntuje guma planning bakasesa ko kunywa mizi gatatu kandi yakwisigire nko movement yes awukera nyamwamba ya kandi ngeza aho kugira ngo debate yagira ngo nubwo kubatagambira Majora Fabio na gatugamba ni nyenda ngo debate cyo abanya-Uganda bona twagira ngo kasese n'abanywa miza gatatekire tshuma nsanga abanya-Uganda tubakwenda mineral water no warwamparaze kasese tu twagira ngo amize no baganywa habujeni na naraza keta kaza mugabujeni ne ababo kokoro bujeni amize no bagihankaye yes no bagagura aha nshonga y'umwami gode ya leta ece nakugira ngo mwirima buri umwe nagure wowe hato murisa kandi umuhinji we nateka ngo murisa warje munonga true abo kwa nyine trading center nararjiho nyine town kanse yindi kumanya each period ero mukuraza mukaga each period ne hija mu sente ziri ezikwingana billion ye sente in under one town council sato gumuntu wakaba nahurira gode natere nduru omuhinja chura gode natere nduru hatu wagira ngo bundu gode shana ine chamba arobto abari bicori bikambi gorashinge biroba gode nojuka tukashanga ngo waza kutunga miliyoni muri chweka no itaga kuhingira bicoro ekazi 10 abanya-Uganda wamushabe omuhinji w'ibicoro ngo abinga ekazi 10 ziriyezi echo noroga hano ikankabwizwe yes ekinde chikwenda kushana necho omuhinji natunda kilo 40 z'ibicori kugura kiremwe yenyama nafuze Are you getting the point? Nyama na fati wadi mtumere. Let us go slowly. No, before we go slowly. Let us go slowly. Who has ordered him to buy meat? Meat is unhealthy. Enyama na let us go slowly. Omuntu omushiro no nyama. Let us no, you give the body what it wants and at times we go there. Yasini wa product. Como kwa mugamba nyoni mbahata. A common person wa eat meat. Omwami John ntona ngutwaturiya tugambira abantu tugambira ko tugambira reality. God wowe nkatana ndakushora chikoba baguma nkamushanga hanyamba. Hata twarga edachikeje. John kilo 40 z'ibicori omuhinji natunda kilo 40 z'ibicori kugura kireji na oguno mururu nafakeneye moye nyama kilo 40 hafu yenshaho yes omundu nayi hamwe enshaho 3 yes okay so wayayi nabajenyo so nyuma y'aho ndunde yona yanda gure nyama yes kilo mukaga ndunde yona eriko mezana kwa kusharura ndunde yona agura kilo mukaga zenyama yagira abagenyi woyi nabagenyi 12 muka woyi ndunde moye bicori eko baranyama mezana ko no yagira abagenyi so
No. You must answer that one because ngombite kugera abanyarwanda nyuma ni this statement. First way. Mentality ya gizire ngo warajiro mujenge mugure nyama. First way. Mukono. Como ankore. Anto umuryankore no baga wabo ine cyawo cyo kubaga ko gamba munyankore ati umunyankore no bage cyawo ati omwaze mchoro kugure nyama. Anto mwana bawazi. No John ni mmanyi. John yaheza kuba Ekibare cyawe John yasini ni nkwiye. omwana John. Waje wataye isaba jinyi. Man twiza kabura abantu. Wataye isaba jinyi. Batumire binyobwo. Okay ndabagura kilo mukaga. Wetenga none yone yebichore. Eyotegerize amezi ane. Echindo ni ngamba. Echindo ni ngamba. Ahero nubachetegereza. Nyoni mango mwa John yaba defeated nyoni manyo kwa kuri reactive. So ico kiriyazi John ncho. Enyama ya defeated. Yayobwa kumanya. Ngwito mara ankore. John narga busonga. Bajya Ngwito mara ankore bajya John no guto. Hati yagira gukuna ngono baga. Hati shinoza kubagashi. Takwasa kumanya. Takumanya ngwembuzi. Na rente. Ero mukirozi no bagitundura mukirozi. Eco takuchimanya. Takumanya ngo wabaga embuzi. No bano gitundura mukirozi. John byo na. So hati nyo kangara ka point yanje. Kangara ka point yanje mwamba. Ebe John byo na ngano mwigi. Added value. Mwamba wazo wa guiding ushinzwe cha added value. Ninyasinyo b'abanya Uganda twe no hotwaza. Ndizire kureba umwana gwaba ankore coffee no ba parking umwani. Kiro yabo yo mwana negure mitwarena. Yes. Ero packed. Aba bakashest. Yes. Okay. No mwana umurunje munonga. Ebi. Tweyonjere na kugira ngo ibintebi. Amatomo ya mugoda guyanagamba. Omashomera ho kushomera abana be no bakoresa amate. Bareke guzana gatagoda amashunu. Tutandike amatago kureba ngo ntugiye koresa ntwetera ho akatare kandi ntugata mu added value. Kangara ka point ya nyine twatoro. Nenda kuchigurupinga je. Kurugomba hinji nkarugomba lisa nkarga ombamizi. For the first time, government ne targetinga 29 trillions kurugomu domestic revenue tax. Omuri yeshi nchimanyisa chi. Nchimanyisa ngu ababantu abache nubo bakuza kushashura umushoro gw'abahango. Gwabinje nango. Gwabinje. Hahabo kuba John yachukoreka je kuri yo muntu ashemeye kuba nashashura umushoro government tinereyo ahabo kugira ngo abe kuzagwiya aho tuba kuzagushashura yija kuno yo mba kwanguhirwa umukushashura umushoro so echo nichimanyisa ngo munya Uganda ko kuba noza kuya 29 trillion zo mu domestic nichimanyisa ngo umuntu waburijo wamukwataho munonga. Thank you. Omukushashura umushoro kusinga owahigura ko wano taxinga umuntu omushoro kushubura ibintu Dubai akabere to mu Uganda. Takushana no taxinga we kwijo owabitema omwishamba rya nanka kabere ta hakaruguza. Abantu tubakushana. Thank you. Moses Rwamugoye disciple wa Odrek Rwabugo nagira ngo program nagire bari Kampala aine Kamanyere pass mabati. Yajya ngo ntunarebe MP to be Rujumbura numa bantu neberaguraho kuba ba MP najangwe musoro teka bire mibi abantu kwereka ngo buremeze nubwija umuntu umunaka umunonga yaho umusoro gwe then kakorese bakubi kandi umunaka umunona umusoro naguhata ngo icyo tushimiye kurwanira munonga no kuhamya kureba ngo imishoro igiye akorese bakurunje Moses Rwamugoye disciple wa Odrek Rwabugo nahaze batekeneka oguma mweta Alex Mugisha nagira ngo mwe barabaganiza kucira munonga amonero barema na Net Good Free nagira ngo budget ya Uganda neza gasara bake nso ntwitaga gakora munonga omwago gasara abantu nko mutwaro igasara abantu bakwingura miliyoni 10 nagira ngo nko mushomesa amarege nayo kumuteganisa akukuba tubamwongire umushara nkonkana ndagambira president wo mwira kari ubucurezi ngo atekateke n'abashomesa ba arts n'abashomesa ba primary ngo nabo bari mbafa umazuma nkanda abana babo mbaza kusigara umuka abo kubara sente za fees ndajya ngukongeza amashita nikiza kuteganisa indije mirimo yona n'abantu bona umushomesa mu Alex we bari okutureba no kusindika ka message kawo nyenda tutandike kufunza nibigambe kwendera John wahora abantu abamwe batananiwe umuntu yakateka hariho tax regime
yakwetegerezwa nango nka 70% y'abantu mu ihanga bakashanga nitambara nabo mu mbere zabo kuba kutasya na ninyitegereza yabo abanya-Uganda baitu abantu bitu babulikiro mureke kubabihera abanya-Uganda ebimusoro tubakwasireho barioku bariono bahigwe bume bwabo barioku bari mu Misiri abandi bari mu Makatara bari mu Mbimbi bari mu Makatara bari mu Gambera a certain category of people ngomeza nagongera amaze tujye mutabona okay omuntu wakugura noma ya amaze nago bene 20 leta bene 10 leta hati muri mutabona ho wahekire gura 20 leta no za packet wood nywe n'usumba amaze all of you inywera muri ya nywe hati kurongire musoro ahagasi kurongire musoro ahagasi abantu bakutire nduru bakugikoza no norora umuntu na parkinga kumvuye sanga agura makara kumvuye so ebe muri mugamba konka John gas abantu bagiye kandi gas bazina ni owene gas wene na haino wenda gas wona subisa gas yonka no ingambere kikari cyo mukamo wo kitarumwe amakara nica gas erumu kuka erumu amasanyarazi bagakoza konka na makara bagakoza so hata abanya-Uganda ni baturabusa abanya-Uganda abamuntu bacumba mezi gabo abantu bateranya mwabo bagado gahora gateka uburofa bujya hasi aguma natahagiru nanyu no bukujyo wawe yubuwazi umurire tawini semus mmoja wa mun sem ngodo we no so gachumba tagachumba so you can't come here. What should we be talking about? We should be talking about extension of safe drinking water everywhere. Okomatugari has 79%. Safe drinking water. Sumura tapu okatahe chikupu kanyuma. Dina mineral water esemiri kubere prohibitive tax yo kugira gwa kozesa amezi gawo gacumbe other than this kunu kwejarabi. Water is life. Yes, which water? This one is kwejarabia. Government okwejarabia neteko kutaxinga boto ya whisky ni halobo boto rene mati negule mtuwa musanzu asato haliye juru musoro habwachi kwejarabia perfume ngaza Monte Blanc nezili Club de Nuit nizigule mtuwa chinano half of it musoro 60% of it musoro habwachi kwejarabia so a bit amazing packed water in Uganda yani kirize kwejarabia abantu bitu when they want to drink water they know where to find it, they know how to cook it, they know how to prepare it. So everything now Uganda enforcement URA wakusebuze musoro bene kozesa all the three is batamba tugamba engagement, education, enforcement. Sadly you are in a task how hard is it in your view? Task ivene of course ni kusoboza musoro kandi capacity bagine task ni mpango agukuba kurundana ihange iri musoro tukarkant ko. So now what is their target? Or have to budget over 72 trillion. What's their target? Has it also been raised? Of course. Yes, I know figures in Takatunjire. I don't talk about them because budget 2 days ago, 3 days ago, Parliament uleta inyongeza. But we shall get the figures. Rohireho nyowe ni manya ngo ekizubu ekiri mu yara uwo bonka esente zimiriko banisorozebwa kujyo mu kitara kihanga zikujayo zona abukuba bagenzi bitubona bakora banywana bitubona bakora esente zokutunga zirengere misara yabo tebizo bwana sabuza president akiza wa state of the national address yakira tibenya abana bato batiro mu yara yo atubatari bejarayo omo murugo hata ni MPC za shemo akaine hotel in all the 10 national parks in Uganda emo ewitu emo ikakwata umuro ikasha kajeroga nabasto barasasi so hati kubosanga embere abantu bine sente in dollar abantu basasuza abana bomba batwara heru nosomera heru wine speaker wihanga ngo abana bari heru wine yena aba kama bona bukorora oguna mwapa ngwagira mwapa ngabura ngo bamajabo amenji indozi Canada zona ziri 1 billion and above ntwara 3 za dola ogo mwakazo tubakushomera kazi uzo to umwana wanasomera kazi nabali barura juni wapa paka kubo bano ndo buzibu
leta report ya bako jumuto otingambire birumu onkora executive summary tasobora abaki abukuba abakuba natunduza nuba ku preparing reports so Uganda ekizibu kitu jamani n'ubusuma Thank you. what yendezo ubusuma bali n'ibintu tumara na misoro text Thank you. God abantu bakukiro mu kigo bira abantu bakukiro nabali akamuka kabo ko mcyaro banyate kabiri byabo hata bari isaka ko ngoro bari hakuru kwabo bari hatsaitana Bari kubesemera. bari atimini usonga o akwita hano kazani abantu bakukiro basabiri bari hakuru bari kimu butakuri bari amuhogo bino songa yo good. abakaso ati Odeshikemwe good. Boazi byo no short program iturenda kugihindura ya Katemba ungwara litera mabari God tunedeshikemwe. Abo kuba nuko yarufera no bataba kukiza yo ku omutweke cya kwihamu omukazo icyo kitweke cyo wita kashongi kabushweri nicyo kiri kukiza yo kugira abantu babihingi kandi binentasi yanje mbona uko kuba nuza next time oyigendesereza konka okugaruka ahanshonga kugaruka ahanshonga y'umushoro turi kwendera icyo kwanza cyabyona aba bantu amezi agagubatire esiteze umushoro gubatira amezi abantu abo bo bonka to bar kwehera umushoro government nito tukubhera umushoro namezi aguba kugira ngo ugo bataho umushoro still nito turi kuhereza sente ezibaga bakakora bakagaruka bakagura umushoro bakagura amezi then ngo ugo baga kabagataho umushoro ejo mwese mutayino bar feeling umushoro so abaganywa nitwe twaba tubareberere kurabera mu mishara nashye nitwe twaba tubarebera no kubagurira amezi abo karona bashubusha batakora mu government konka baganywa kanshi abashubuza abatakora mu government still abakushubura entasi bakuba bine nibawe no mukono umutasya umunongo mu government so bakafiringa umushubuza batakafiringa umushoro consumer final consumer ngwara kufiringa ki katera amasino wogo wajone na kariya bitakuri wachete kasamba budongo then cya muheru ni shasha na mukuru wihanga ko kumana n'umugambe cya vari addition hatunyenda kubuza amatagor kungambira ngunga kore mu birungo kore mu yogati ndeke gaguza amashunu naga ihonte omwana ari yahakitanda entetizine mbazi cyo bunjiro kamumwana ari yahakitanda borekera ni kwe cyo kureberaho because president yana atagambira ngo manyamate ogatebekanse manyebchori hatinyenda kubuza umuzere nenda kuhumura umwana we yarga kusharura kiri kumize zebchori nenda kugura ekaramu na nebitabo wanyitegeza konka nonda ngo abanze ezo kiri kumi as parking as tware mbara then bazito mu supermarket then babone kugiha shiringi bina na shiringi biri bagita shiringi 15 kono mazime cyo nore government cyo kwara cyefeya nangwe cya addition cyenda kugumera cyumwa buko bahati abahingi bo mwanya mbagushoroma gukira umubisi baguze biti abashoma mbagwibira umusiri wana abashuma nabo batari bashuma abantu baguze bitunga amoni tendere program wana minute wabera mnonga yasi biona nibiyetorora akuriya no mwiguto banyana beto abakutureba muri yabarebe barundi kandi mwamukina n'amasiko ombebembeze nkabe bari abutwine myaka 20 bakutugambira ebyo buriza speech neberiyemo budget nebe kushana tine hat ito tukunyeta izari yo kushoma budget kuwabiro kwa tankara radio ya muzei omangwe mpino za kugezera kukirezera kukiro bukuru konga muzei akaba konke byebero ora konke byebero n'abanyeganda tibine namana kuzakura na budget muzei abena hororo junguru wa budget we no bakabarimo no you guys mureke kutwara for granted ngo abanyeganda bakabatashumira okay because 1968 bakabine na cabinet ya kozerwe ya movingire move to the left kishome so ngaga na mnacha hacha abakubategeka bakashoma no mu rugimi ya Museveni kali yashomera mu rugimi ya katakushoma because John itizana na nya nkuzantale ne ukade bubiri Museveni akuyabirari nayi yarjira kakoza ko rwaza ntale kayashomera mu rugimi so reke ku rudichoringa the past regimes in fact bakaba kufa abantu baburijo kusinga nabo icamheru no kumanya no kwendeza abantu bona bari abaturikirize weekend nungi kana no kubagambira waza koza no kubagambira
ngo thinking and wishing does not make a man. True. Atiko yakashatu ya constitution neba aho obiyinza kurwanisa aba bajona bakwiza no mwiguto bakabagambira bashaka ma radio kanyendeze Alex Mugisha akwa no murebi murungi wa program zito tinende jo muhagizo abajoni namwe no wabagira kwate nyindo ya dewa yikaragaza ngo batakanga kanga no bamwita Fabio Machurari nankare Arikasese. Thank you. Mwe bare mnonga nabandi bona aba baturikirize mu muri yabarebe barongi weekend nonje. Yasini John tabuza kutunga kandi kachaga mabwenu omwizali ya movement endera program. Kandi yakwesiga. Endari muje yindu. But this is very bad. Kandi yindu kuhagira kandi yin supporting biro wire kureba tin kwicarizana nubwo mu barato kwa katemba jaha Umubara tukagira ngo abantu bariyo ko bariyo buhoro bwabo bariyo mutakuru byabo bariyo bakore imizi umubara wati Tubakubiriya. yoro naku bariyo ko bahinga imizi tibine nshonga tin kwicarizana na cece cugwi Talking. umuntu waburijo amashanyarazi kumurabaha mutwe wayazi kamurabaha mutwe akabura gahemba ahabwe be yahiguru ni just steady progress. government ine kuteka enforcement and corruption measures Ni just securing the future. government abantu bayo kubiya nk'umushoro ekabagarura ibintu substandard umuhinja akagura widu master akafuhira romata akagumana umurebe kandi ubwaguruka arizo tugitira hamani umulisa akagura mbazi akafuhira rente engohe kabura kufa kandi aguruka arizo tugitira hamani. Thank you. Tinku tuzana cyindi kwerukana kimwe bawazi abantu bora nibendeza weekend nungi kandi egomboreze higire mujina nkankungu na burunga na romkoma nimbashaba ngo kubanza shahina mwija offices zitu za Akodi Uganda tugira umushomo mu bundi munonga kwa cooperative tugireho na meeting turebe kubasa turebe kurugo mukigira tukazomukiye. Job haruka no harakora bi account saha. N'abajwana banje nanyo njya kutaheramo. Njya kutaheramo mwana wanje ugeye. Ati kukora Yasini kwa rashanka invoice hariya utatangara. Bowazi. Izo nzaze milioni 2 za DJ Mesha. Ndio mjeni aha masa. Bojo babiri kakuru na mtowe no weddinga kakuru yeperaro. Bato wa delete jeno beno. Oh, yes. We are wedding today. Paulo no MC amkorogo. Iyo njya Paulo no MC abera yesterday abera ali Ngoma. Wa mkorongo nyikorata kurunja leo nabzare banje abebaliyo. Yitonga government saba mu abantu mulinde kutera karu ebi musoro tuvuga kwasireho. Can you imagine? Ngo no mwiguto classe ndi iyo no babizi mu bugari pakiti no niwo iwe kwata mizi gawo gacumbe gatumu naga gwawo ugari umuntu hamwe sipoko mwa ebi bindi mu berekera abasiri muri Babare amana barema babare kutaira twakwemeza kuza kubaje nyona John turi yabakozi. Babare kakuru Yasini okutaira babare Anito Godfrey Shot God na Yasina na Nyinito Tina Bujenyi. So mutusugire sende John oboro kanyamagenyi tumutware ni tugira kutwari yakamwe turakunda kanyamagenyi ne Akadango ubwo. Babare omukuru to nawe John okutaira tuganira buru gatanu na John but tubetakurebana for some time but hopefully we can do it again. Twenda kwebaza technical team yitu aba camera person nabo mu control turagaraka turi hano mukaga uri kwisha n'abantu bowazi omugore antubendeza weekend nungi.